Perfect. This is your favorite comedian Matla Ephraim Basha. Go ntse hela lo motswana go lapeng bo motogolo ke buile gatike ile boleletse gore ke kopana le Pompiano hampe go diwa ka o mongwe le gore he's a superstar wa nkgaisa lene o sa appear mo series engwe ya le tla bona mo television na ke se appear mo go sepe so go ntse yalo ga ona o fila rona le bokgoni go tsa o fila rona le talent go re se ka itlhoboga ka talent eo gore ga kere in terms of comedy la kere in terms of acting ke ra ga sengwe le sengwe bolo le ngato di talent di dintsi mona go go opela boeng a kere o ska itlhoboga don't give up ha o dumela mo eleng gore mo sone so batlang go sira tsenya pressure ga ke qala ba ne ba nyatsa ba re na wena o tla fela ka ha ke qala comedy go ntse go to why o irane tlogela ka nte bogolo ke ngo se go phuthela go tlhopisi kwana kore ha re bua yana I'm one of comedians tse di tona mo lahatseng ebile a gona ro ka reng ka khanya teng so ke a bua la ka mosimanyana o kananyana o itse go te letso mo lefe yes gore ke kopanya le letso go ntse yana ha re kopana ntse ke gore ke re mosadi mo go la go lapeng mago lady o nyetswe kwa boletso gore a re sikana ya lwana gore tswana se teng se ntse a itsora letso ke mmangwana go tsa ke nna mmangwana gore go tlakatlakane mme ke tsore masiko a wa so se leng gore se ile gara ke gore mmago ga eletso o ke mmitsa mmale phondo mo di video ke mo diragatse video a go te pontsho basha so gore gore na kwa tenne le gore a girile di video tse di tshwana le tseletsa bo ya makazi master kg le mixi ya chinada ke na le ene mo teng o gila pierre ha le go bo story se le stara mo ditse ga teng na ene le mo a di sama khabani le se bitswa go teng ga se le mo tv ne le makhabani go tsa Marilady yes o ile appear mo Marilady so ene o tswa khakala le tsetsa bo diragatse so go ra re ne ke na le job bona go direla get backs advert be go ra re go tlhokega ngwana nyana wa skwele so na go atengela ile re shoota le tsona tswa skwele ne ke sa itse go itse go acta ile tota na sa itse go acta be ke re mo ne tla o tsena ha a ba ira but unfortunately a ba palwa ba jesa letso na go ateng ha se na jesa ne go ra gore that video e be re submit a be e busiwa go te banganya a na ba diga e filo ra letso wa jesa e ke re ke a montsha e be LK e be le na ga na ga re mo fashion se gape letso ba ga molela mos ya no ke ra re letso ke ya no is a superstar e me tla kwa ya la ga bona ke ngwana a skwele hela o wa perry blazer ba to go NCJSS o bala form 3 o mo tseke 15 no a gola me ba bona so go batla bua le batswana kwana especially bangana ba ga go ba bolella ka khanya go dumela so mo se o sirang le khanya gore ba tsene skwele ba ithuto a tshwara gore go nna kana o se le botoi mare se na mmaja gore ba tshwanetse gore ba tsene skwele mme gape ba dumela mo talenteng ya bona bana because botsadi go kwa lapeng botshelo bo a change bontse ba change ha se tlole bole ba pele bo e leng gore no ka itshetsa ka go rutega hela le hampe ko ha sa tsena skwele thuto go ga se di tlhaka hela le se re se irang tsena ke thutego di re no ya khona go itana ga isa ba bangwe bo ronana ke gore o rutegile mo sa sira bua le batswa ba tsana go ga la ke nna le tsomo le fa ka matlase tsa ke go ba gore bolela go rona ba nya ke rona no ba bolela go ha na le talent a lona ke talent a lona le ska itlhobo so se se iragala mo ke talent a lona le ska re la itlogela no nna ba tsa go ga go ba gore le nna di isteba ba go kgele di pha ya bana ba dira go le ja ba ke ba gana go le batse so se le ke batla se le bolela okay ya no letso ke batla go botsa sengwe wena no o ipona o le ga ka because na lwena ke re tswa khakala la re itsanela re le masiko a bona then gore be re ira di video rotlhe ga se go mone go planetswe nna ne re tlo shootela kwa gangwe re shoota le yo mama e be re go bonela o tswa sekele be re go tsenya wa bona so ke batla go itse gore wena hela o le letso ke ra o ntsha matla Ephraim Basha mo teng o ntsha o lady ya gago mo teng pontsho Basha o ipona o ya ka this thing kgotsa no gore nna ke nna ke go bitsa ke re papa phata go kena petsa phateng wa bona but hela wena as a 15-year-old boy o ipona ya ka mo a ke potso e leng gore ke se go e botse go tlhele ke batla go tlhaloganya ke shaka ra mme o na le plan le wena nna ka bo taba
ba tla go acta ebe ke ntse ke gola ntse ke acta ba ile ka itirela movie ba teng ba tla nna ba tswa lo nthuse ka go ya go hira ke setse ke le 20 so go ra rona le plan mshano ona le development so movie ya gago papa o batla action kgotsa o batla romance gore so romance mo go sunanwa nyana go tsa o batla horror like mo go tshosang ya ka bo tshopira batho ba bantsho ba tshosang nyana o batla action oh okay la mo utlwa le tswa mo lefe ona a fa lona bangana ba go encouragement gore guys don't give up, believe mo talenteng ya lona batsadi rotloetsang bana go rotloetsa go tswa gone gore ga ngwana o bona rona le bokgoni mme seng go batho ba relevant ba e leng gore a motsoko Oi. batse ya re mo shopong ya ga Malome Savage a go supe Malome Savage Uze. again touch motsoko Wa yebo shopo ke ena le tla go reka savage reka gone hana re khaba gone hana so re tse le tso gone hana le tso o tlile go khaba hampeng go khaba o latela monyano o le mona o khabila o mo latela monyano lo se khawolo mo latela o khabile so go ntse hela lo that's how I met with Letso ke nna ke go tswa go lapeng but mo go itenne le gore ke Matla, Uze. Shosho Kunza. sharp You guys like shoot that out, right? Hey, me like how's it? Like shoot that. Okay guys, we are here to do part 2 yele ya ga Letso ga nwa ke monyana so ne re emetse monna bona motswa go gorogile so ke ya ka ke kopane le Letso ba ile gore le tlhoka thuso le batla go tsena mo industry shaka mba bangwe bo Pompi bo Ndonga bo Chopiro na le skala ncheka ke motona ke thuntse ditebi ke la pele sharp